Saya Gary ya, daripada GCM Motor. Hari ini kita nak review Yamaha MT-09 version 1 yang susah dapat dekat pasaran sekarang. So tahun je make 2015, register pun 2015. Tapi yang penting motor ni dah datang dengan full system exhaust Akrapovic original carbon ya. Exhaust saja kalau beli baru anggaran dekat 5,000. Okey, exhaust kalau beli baru anggaran dekat 5,000. Lepas tu owner dah tambah lagi cruise shifter dah ada. Protector punya handle, EMS punya steering damper. Nanti kita review lah macam-macam aksesori dah masuk dekat motor ni. Siap dengan warna SP punya warna. Alright. So harga jualan kita nak offer 27,800 siap potong nama cash. Alright. Kalau loan minimum deposit kosong, bulanan 500 lebih selama 6 tahun kalau kredit loan. Kalau cash itu harga siap potong nama cash. Setengah jam boleh keluar motor. Kalau nak pakai credit card pun boleh. Janji limit cukup, boleh swipe guna credit card korang. Buat EPP 0% interest dengan bank korang pun tak ada masalah. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Nak trade motor, nak jual motor, boleh PM kita. Kita bagi harga best price. Alright, kita masuk ke tajuk motor. Apa yang datang dengan motor ni? First kali, Brantr punya windshield. Okay, tengok brand ni. Brantr punya windshield memang mahal punya. Brantr punya windshield dah ada. Kalau asal tak ada windshield, dia dah tambah windshield. Alright, so lampu standard lah. So korang perasan tak? Fog ni, fog warna gold. Okay, dekat sikit, kamera dekat sikit. Fog ni USD fog ah, kiri kanan adjustable warna gold. So memang dia buat SP punya design, memang fog SP punya warna, memang warna gold. Okay, help punya brake hose. Okay, rim kiri kanan double disc lah. Rim depan 120 70 17 punya tayar. PDRE dia ambil Rosso 4 punya tayar. Masih ada around 85%. Tayar banyak lagi guys. Banyak lagi ya bunga dia. Kemudian radiator guard dah ada. Radiator guard stainless steel punya. Air horn Boss punya. Fan slider dah ada. Body pan bawah dah ada. Body pan memang smart. Alright. So full system exhaust. Tekan sikit. Full system exhaust Akrapovic carbon. Depan sampai belakang. Belakang sampai depan. Okay. So ini rock balls punya side bag kecil. Kiri kanan pun ada. Hose help punya belakang punya brake hose pun pakai help. Alright. So bobin dah ada. Tayar belakang pun PDRE dia ambil Rosso 4 juga. Saiz 185517. Pun masih ada 85%. Tayar depan belakang baru tukar tak lama. Memang soft punya. Lampu LED. Okay, lampu LED. So tengok ni, dekat sikit. Siap dengan cruise shifter. Siap ada launch control punya. Okay, siap dengan launch control punya. Tengok damper pula sini. Warna SP. Sini. Kamera sini. Okay. Warna nampak? Warna SP punya. Memang tanam punya. Memang buat design warna SP. Memang lawa guys. Temper EMS polish 56,900. Okay, protector punya handle side mirror yang kecil comel punya. Okay, last kita tengok sound. Alright, ada launch control Ini motor siap dengan launch control, siap dengan QS system, siap dengan Akrapovic full system exhaust. Kita nak drive. Alright, dengan harga 27,800 siap potong nama cash. Kalau loan credit, minimum deposit kosong, bulanan 500 lebih selama 7 tahun. Selama 6 tahun. Alright, kalau ada credit card, kalau limit cukup, boleh swipe guna credit card korang. Buat EPP 0% interest dengan bank korang pun boleh guys. Lepas tu penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kemudian kalau nak trade in ke nak jual motor pun boleh roger kita guys. So yang minat boleh PM kita ya. Tolong like, tolong komen, tolong share. Bye.